Var mı? Azile var neden? Başka yok. Şimdi вообще. Ana. Bu benim akşam meselem. Ertege 1000 so'mdu alып kelip koyun ушул жерге. Mende андай акча жок да. Biz bilmeyiz onu. Kaktan tavasın. Не болсо да эртеге таап коеюн. Алып келин эртең. Не болду? Сен боласың, бар кет сен. Жана Бар. Эмнеге жашоо мынчалык татаал? Кайсыл күнөөм үчүн? Мага болуша турчу эч ким жок. Кимге кайрылсам? Эмне кылууну да билбей калдым. Апакем, мага жардам бериңизчи. Мен сиздин мээримиңизди аябай сагындым. Тезирээк келиңизчи.